Tribunal Constitucional Plurinacional Uxanguine Cahamta Parequiu Campi Congelamiento Campi Chiquencheña Regalías Incawasi Apnacau Toquero Camata Catana Cataru Campi Yacu y Chawina Carcama Irna Cauna Capuquiñataki. Argentina Ancaja Marcana Coloca Pnacau y Toquina Canualta una Cautja Tapatja Coya Suyo Marcasar Gunawa Canualta una Ainest Aipas Pacoloca Pnacau y Nacana Asesino Apequinchina Caja Uñenchia Praki. Santa Cruz Marcana Patunca Marcachiri Naka Usuna Campi Hiwañaru Puri Patapatja Collasoyo Macasanquiri Pequinchiri Caja Utaya Parequiwa Alerta Epidemiológica Sutini Uyanchawi Ucamata Usunacata Marcachiri Nakaru Tua Cañataki. Cámara de Diputados Uxanquiri Pequinchiri Caja Utaya Parequiwa Machaca Proyecto de Ley Ucamata Angaja Marcanacalaja Voto Electrónico Campi Chihlawi Nakana Chiquencha Ciprenacapataga Catoqueta Casta Uñanchawi Nakawa Kurunacana Utjaraki. Chuquigo Marcanaja Presidente Morales Pequinchiraja Uterikiu más Centro de Mantenimiento Teleférico Apnacauitaki Ucamata Janualta Unegaja Jani Uñenchias Ñepataki. Altupata Marcanaja Gobierno Municipal Uxanquiri Caja Suite Ewa Parequiwa Subalcalde Distrito 12 Uxanquiri Pequinchiriru Canas Uñencho Unegampi Chiquenchitapata Ucamaraki Warmi Paru Nua Tapata. Gobierno Municipal Warles Marcanaja Payapaya Uxanquiri Caja Quimsa Marcachiri Nakaruka Tunta Jaraki Motocicletas Rundotesiwi Amta Unegampi Chiquenchasipatapata. Kenia Angaja Marcanaja Hayua Kurunacana Wali Hayunta la Kiukamaki Panaja más represa Ukawa Hilarawa y Akaja Wali Hanualta una Campiwa Chica en Cheyawara Kichakamaja Pataka Hila Marca Chiri Nakawa Hiwañaru Puri Wayapalaki.